Turarira mantu cegie oreana babatrite kuruma bya kure rira mwana akinyirie meri 6 ni untu mwana tugaga meri 6 ya maisha jawe ya mbere tubathirite kuthwa tukimonkagia aki na tubathire kuthairuma bagintu kingitiga kuonku aki neri arangina meri 6 ni nganie kumwa into bire bionde mwana akurikwaya kendomba gukura nabyo kinyaroje tutubathite kuongera mwana ki iria rira kongarangina 80 kirigana iria rangina rithari roje kona ndi nyaroje tutite kwenda roje tuongera roje ikenda mwana tabwega iria rangina irio mungana nyande nda kwariria mantu jegie uratumba ko kira kutumba kurumia mwana no tubama betu ana betu baretho abaikura bwega meri mbere 6 indi kuma meri 6 kuendelea ukethera na betu bati ukura bwega no tubakwithura irio biratu baromia bitibui number 1 wana ria twambiria kumurumia bya kurea no mwanka kintu kia mbere umenyere kiukia mwana kigitamenyerete into bibinge na no mwanka twambiria kuintroduce kana kumurumia kintu kimwe at a time na mwana atiumba kujukia o expect mwana kwambiria kurea ariora kana kamenyerete kuraga kurea. That means ethani uchuru kintu kia mbere mwana abatirite rero kwenda kumurumia bya kore okambiria thoina mutujura wina junyomba nyothai mutujwa nkima ende ora mantu ja gwitaita mwana abatirite kuthiro into biere aki na gintu kiu nakio imunga impempe ethoina moya kana mpempe na mwele into biere aki na mwana atibathire gwikira into bibingi uchurune japamwe bagikara bagekira into ja mungau kiri uchuru bagekira karanga bagekira ndengu ukeje gwikira into ja biu kiri into bya mwana byo uchuru uragukarawa mwana ora uragwitage taguka into bira bikamuchumbura kiri tema nonto ukeje gutega ukeje gwikira ndengu uchurune ndengu itheruka gwetha rimwe lakini ukeje gutega uchuru turuganda ika 20 ibuire na ndengo ile itea nigachumbura mwana itema yawe bonge nabu kemanto jo uchuru ba mwana bogekiro eria ukeja gwikira uchuru eria uragukarawa eria riria arituma ndamwe mwana egeta inyia uchuru buteka ero eria keja gwikira eria ndamwe mwana ekaragie ta inyia ntuba kwithirwa kwinto bimwe biendene eria bituma gintu gitawa iron na iron yo ya ituma mwana ethwe na ndamu ngani mwiri kanirete thairia kwa kanda mwiri na ndokeja gwikira uchuru iria riria arigiriga iria iron gutonya mwiri na inya iria ritika ero irione kiba gujuka inya iria bakothia bakajukia bakotheria mwana irione iria no ukeja kuthithio u ndamu mwana itingana no tututona gintu gitawa iron kigina kyo irio bya mwana na bino mwakabie thorobie balanced diet tija ungiturugaira na twakara tubarugaira starch yaki barugaira kirigo ikwachi nyani gituma kirenge nyani utirio ja biu irio bya mwana no mwakabie thorobie balanced diet urankuga bie balanced diet ikuga atia etho irio bya mwana no bitena ndengu rojo bie na nono au kebie na ndengu tukwinge bie na mungao tukwinge bie na kamande na biekirwa na ndetho igiri gukira na gikwachi na biekirwa binyani na inyani bira na byo tugaibio mwana batirite kurugairwa bira biomba gutongera iron yewe gwakanda muki mwana i manyani ja terere mathakwa manyani ya marenge kanyuria biibio ngiri bira mwana batirite kurugirwa na irio bya mwana na bino makabiekirwa maguta kumena mieri 6 tukara gwikiririo maguta kwina vitamin itetonya mwiri vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Yu itetonya mwiri irio bitekiri maguta. Kona ndiuga mwana akiambiri kuria na bathete kurugura irio bikwereka irio nya mwana wengo aroma bina maguta na bie na chumbe na bie balanced diet utauga mwana aketho at least na kuigwa irio bira ibithongi mwana no angirite nya tukarati irione ne kiro nya tuma nyani twa chireta wati twekara irio biera mono ndania mwikiro nya tumanyani tura twandania kende irio bya mwana biethora bie delicious palatable sumptuous na yummy mwana akaiwenya bire akurea na akora gantu gakega
kwa turumiana betu iyo bibiega bi balanced diet bine into byothe bya bikwendekana kena mwana wetu amba gukura na njira ya yagirite.